i Rubavu ikipe ya PRFC ndetse na Rayon Sport ntabwo byigeze bibasha kuhava kubera ko yaba Rutsiro yaba Etincelles zari zariye Karungu. Byatangiye kuwa gatandatu ubwo ikipe ya PRFC yahuraga n'ikipe ya Etincelles, maze abafana benshi bari bazamutse baturutse i Kigali bari biteze ko bagiye kwinyagira ibitego byinshi, amanota agakomeza kwiyongera ndetse bakaba batangira kubona amahirwe yo gutwara igikombe. Ariko siko byagenze, ntago ariko byagenze rwose. Icyari kitezwe ko gishobora kuza kuribwa byarangiye ari cyo kiriye wagombaga kukirya. Abenshi mu bafana ba Peri bagiye barira bataha barira, uko bagiye siko baje. Yewe bari biteze ko bashobora gutsinda Etincelles ibitego byinshi, ariko basanga amazi atari yayandi. Uti byagenze bite? Ubwo umukino watangiraga icyizere n'akamwenyu byari biri ku maso y'abafana ba PRFC ndetse n'abakinnyi rugeretse, bigaragara ko rwose biteguye kunyagira no gutsinda Etincelles bagakomeza gushimangira umwanya wa mbere. Ariko ntago ariko byagenze kubera ko byaje kurangira iyi kipe ibatsinze igitego cya mbere, maze kukibatsinda abantu bati ni bya bindi by'amakipe matoya. Biragaragara ko igitego isaha ku isaha kiraza kuboneka ndetse iki gitego kikaza kugomborwa tukaba twatsinda n'ibindi binarenzeho. Ariko ibyo siko byagenze kuko hataciyeho umwanya n'ubundi Etincelles yahise iza yongera itsinda ikindi gitego cya kabiri. Yamaye nka abantu batangira kwifata ku munwa, baravuga bati bigenze bite ko ikipe noneho itugaritse iturangije. Nyamara abareyo ubwo bari mu bicu bavuga ati igikona nibagipfure dore aho cyahereye kigira karaha kajya he kiguruka mu kirere gishakamo. Yewe uyu munsi akacyo kashobotse, uyu munsi kiraza gupfurwa rwose. Abariyo barabyinnye cyane baravuga bati PRFC iragayitse. Umukino warinze urangira abafana ba PRFC bagifite icyizere cy'uko bashobora kugombora, ariko ntago ariko byagenze kubera ko Etincelles yaje kudefanda neza. Gusa PRFC nayo yaje kubona igitego kimwe cy'impozamarira, gusa match iza kurangira ari uko bimeze. Ikipe ya PRFC itakaje amanota 3 n'umukino muri rusange. Ikimwaro cyinshi ku bafana, ikimwaro cyinshi ku bakinnyi n'abatoza babatoza. Wavuga uti noneho afanda arababwira ngo iki, arabahitana. Ariko muri PRFC bishobora kuba bitameze neza koko. Abakinnyi bahenze baguza amamiliyoni n'amamiliyoni bagatsindwa n'abakinnyi koko boroheje kuriya, maze iyi PRFC biragaragara ko nayo uyu mwaka itari riseriye mu buryo bugaragara. Menya amafaranga menshi nayo atari meza. Ubwo twari twiteze ko ibyabaye rwose Rayon Sport nayo bukeye bwaho ku cyumweru iraza ikosora umuntu maze ikagabanya ikinyuranyo cy'amanota, ikaza kuba yakwikura muri uyu mukino ibonye amanota 3 ndetse itsinze Rutsiro ku buryo buyoroheye. Ariko ntago ariko byagenze kubera ko amakipe y'Urubavu menya yari yariye udusambaza n'ubugari bwiza cyane bwa Gitarama, nuko bakaza mu kibuga biteguye neza ndetse bamaze kumenya uko bagomba gukina n'aya makipe akomeye. Menya hari zahigaga zarahiye ijanja ku bigaragara byo, kubera ko iyi Rayon Sport nayo yaje kunganya n'ikipe ya Rutsiro ubusa ku busa. Ibitego birabura maze hari ingingo yakirwa neza na Rutsiro Football Club ifanwa na Scovia ndetse akayitera n'inkunga. Iyi kipe ya Rutsiro byaje kugaragara ko nayo yihagazeho maze yereka Rayon Sport ko idafite umwanya wo guta kandi ko nayo aya manota yari yakeneye. Abafana ba Rutsiro bagenda bavuga bati Rayon Sport iraducitse, Rayon Sport iraducitse, twari tugiye kuyiheza umwuka ndetse twari tuyitsinze. Abafana ba Rayon nabo bunga mu ry'aba PRFC bamanuka bimyiza imoso. Urugendo rurikuba ruragenda ruba rurerure koko karatinda ndetse karahava. Ikipe ya Rayon Sport byayinaniye kuba yagabanya ikinyuranyo cy'amanota kugira ngo byibuza irebe ko yatwara iki gikombe. Bikomeje kujya habi no kugorana.
ikigaragara cyo iki gikombe APR FC ishobora kugitwara nk'uko byavuzwe. Nimba ishobora gutakaza Rayon Sport ntiziri seriye kugira ngo ibe yatwara iki gikombe igabanya ikinyuranyo, biragaragara ko itari seriye mu byirimo ndetse itazi n'ibyo iri gukora muri rusange. Reka dutega amaso, shampiyona iracyajya mbere ndetse iracyafite imikino myinshi itandukanye yo kurebwa no gukinwa. Birashoboka ko izi kipe zombi zishobora gutakaza indi mikino cyangwa zigatsinda. Gusa ikigaragara cyo umutoza wa APR FC akwiye kugira icyo abwira abakinnyi be, kubera ko bafite ubuseriye bukeya kandi ari abakinnyi bakuru cyane. Nyamara mu gihe aba Rayon Sport bo bakibona umutoza, bigaragara ko wenda ari uko batarumva chemistry n'imitoreze y'umutoza hari ingingo Francis Christian, ariko birakwiye ko aya makipe nayo yivugurura akagira ikintu yongera mu mikinire yayo, kubera ko ntacyo tubona mu mikinire. Tubona umupira ubishye, umupira utaryoheye amaso, ndetse n'umupira wavuga ko uba urimo ibintu byinshi cyane bitandukanye ndetse bihabanye n'umupira. Niyo mpamvu bikwiye ko umupira wacu ukwiye kongera ukubakwa, ukagira aho uva ukagira aho ugera muri rusange. Ndabashimiye ko mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro kigufiya. Komeza ubane natwe, tuzajya tukugezaho update zitandukanye mu mikino. Gusa nanone ntabwo twahita kubabwira ko Arsenal yandagajwe pe, yandagajwe na Man City, iyitsinda ibitego 2-1, maze abafana ba Arsenal nabo barara nabi. Igikombe ntikigiye, duhurire muri comment. Icyo gukora urakizi, kora subscribe, kora share na comment, tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Ndagushimiye cyane.